Tala se whaponga o le tautua le radio Samoa Tala Fou, tala mai Ausetalia. Ua matua I wha leo le fia le to tele o nisi o tangata New Zealand I Ausetalia nei, ina ua wha manino mai le malo New Zealand, le taimi le ato e te tala I tua oia le atunu o mō lātou, a meise le larolangi atoa. I le maua mai o le wha maoninga I le so o le asurus pulfito le masina nei, o le amua I mawai le avanoa o tangata New Zealand I Australia, e toi malanga tua I New Zealand, Ngo whaino e nisi I Tala Fou o se tala o pito siri lea, ua maua mo se teimi umi sa whaatari ai I se wha maoninga o le nei tūranga. Peo na sira fia sa to e suia na malo New Zealand le fuafuanga, sa tuina mai mua sa tatawai ona tatala tua o ina masina na tene Januari, ai ona o suinga lama o ngā soronga le wha mai, na toe tau fia ai na tatala ina ma whaataria, se wha ai unga e whaiene mata upu. Mōni maua nisi I Tala Fou wa tā wai, e ui wa levo na tāri ngā se teimi e toe anga I ai New Zealand a sia a inga mawo, pei tai, o le tu e whawhitai ai, o lea ua mautu mai le aso. O le toa telo I lātou sa whaeroa ua mai o na whaia umatui pui, ma ua na o le sauni lava mo le aso rua se furufitu, ia wawei o na taunu mai, a se I malanga atu e a sia a inga mawo, ua levo na vala. O nisi e I umatui pui ua whaeroa ua mai anei lava na book appointments mo le wha mai e no tui a ele I o mai le aso rua se furufitu. A se ia nga ia turua e toe fia maua le ea maru ma le lanu lau ava o lau whanua o Aotearoa. Ua fola le supermarket le Woolworths I Australia nei, ua matua I whaarelea le sapalai o le RAT test kit, Rapid Antigen Test, I ona whale uloa, mai whaita wafe test kits fo wawanoa mai nei whale uloa umai le atunu. Pai mai le Woolworths, e matua I lava le sapalai mo le masina atoa Februari, I le tūranga wa nei oloa le whale uloa, ma ua ta I aso ma ave uta o test kits nei I ona lala ese. Ta ua le sui o le pūlenga sa ngāri rue marosi le ufai ngāri renga le whaarelei o le tūranga le nei, e meise le matua I mana o mia tele o iai tu ai ngā kits, mo le whai o suenga o le COVID-19. Whai mai o lo awa noa Rapid Antigen Test I whale ulo le Woolies, pe oka foi, ma piki, ia pe ki liwa foi lo ainga. Mo le te minei na o le tailua packs o le test kit leo lo whaatanga mai mo le tangata whaatau e to tasi, ai o lo whaatulanga se isi I loilonga. O se aonga whaale loto I Brisbane o toi ave ese sa lātou kon karate o le enrollment contract mo le lestalai no tamaiti aonga ina ua tali ane iai nisi o mātua o tamaiti ma le community lau tele e tūsa ai o nisi o ai inga o le kon karate. O ni patia le APC le vai asanei o le kon karate lea o lo mana mi ai a inga ina ia wha mautino ane e le fia pe le taria whainga e whaatatau I tu pātatusa homosexuality a meise ia whaatulanga atu le tu a inga o le tamaititi e iai e pe ona whanau mai a whai e le ai e ono ave ese ma le aonga. O le City Point Christian College o lo tūra I mai eile mata upule nei, ma ua taua le pule aonga Brian Mulholland I le ripoti le nei, sa tusi I mātua e whaailoa eile kon karate lea, ma ua iloa ua tūra I mai eise tūlanga le lei, ma ua ave sea I le temi nei. O mātua o tamaiti le aonga lea na ave ala tau whaasea I le komiti o ai atatau I Queensland, ma ua whaailoa I le lava ripoti ua whaailoa fo I le whaiti o ina, e le loa ia sili ma le minista wa aonga o le kon karate a le aonga. I se whamtalanga me le pule a onga wa tā wai ua lewa o na iaia lātou talitarunga I turanga nei e peo na tā ua re kon karate ma sa tau mo whai foi I a whea ma tala whea ngai mo tangata umo le community o le ana lea sa tuu ina ai ia whamtalanga I le kon karate. E se furulua a whea ono sa lau tolu se furulua tangata wa a whia re COVID se furuiva I New South Wales se te tono le luas furwhai tū la taruai ma le isi tolu se furwalu o soifua ua mau mai le nei lava wha mai. Ai loa mai ua wha aititia lau whai o ngase wa tau fia I mo ta ngase New South Wales e lua a whedi mse lau fitu sfulvalu ma le se lau ono se furu olo I le ICU. I Victoria ua wha loa mai e tolu sulfata ngata maririu mai le wha mai le lua sulfai tu la taruai ma le se furu lua a whe se lau lima se furu fitu o cases fau ua wha maunia mai. O Queenslandia to o iwa ua maririu ma le valu a whe ono se lau fast food tolu a fia. I li poti me le SPS I le so ta wai e toi titi, tolu kuata o tangata ua maririu ma le COVID se furuiva I Australia o tangata sa yei nisi o wha le tonu tau le soifua maloloina ese mai le COVID. Whai mai sidia ma le tolu afe iwa se lau cases o tangata ua maririu le wha mai, talu ona amata no o mai Australia ma o le afa o le afai numera o tangata na maririu I le lua masina taluai. Tara mulimuli o
Caitlin Matim le ua malo nei le tauvanga o le The Voice Generations a Ausetalia ma o le tamama so na fafine. O le pese la wiloa le tangata pese usia, pese whaingoina o le Alive, le ana malo ai la ua ia lalo le taitainga tamata e whaiaonga Rita Ora o se tasi fo i o whaamasino. Ma walunga le sila whaamasino mai la tautu whaatsia nei por kalame, ia ila ua malo nei, whai mai Rita wala ngona lo na fia ma mimita, ma o itu ainga tangata whaapena mafuai o na sau i Ausetalia. Ele i whaingo fia le tau sinionga ona o le tūranga le lei fo i o isi sui tau wā, ma o le lua i whaatino ina fo i leo le tau sinionga i lea vaenga i luma o whaamasino o tangata pepe seilonga e peo Keith Urban, Rita Ora, Jessica Mauboy, ma Kai Sebastian. Tala na le radio Samoa mo le nei fo i a stofi, mo fo i siswa poponga tae au soifua.